Welcome to our channel everyone. So good morning. Di menta kasngi kala di kasngi ngan ong last ni ngan ong temporary last ma di menta si di ka temporary last jungi hangi hapo dali but ngin net no sa shaka way jaka ngin nang pa yatho mentang pin sa pet hi shipet ngin poi ha e kan shimpo ngi asngi ban poi ha kata ka jaka namal ba ngilet da janmit ngilet no mestap tingi poi tang shisngi apa yang subah yang fi brokai chikani ke YouTube channel iki ba e chipathan ki jongi de nga kamran ba phi ya itana de khutuka jaka ki bang ki peni ak tu ki video ki ba ila ada pelan de misalkan ni bam tang is peni sunu sunu bangin lat yes kajing ya lenti ya di jongi ba cha e bangin lat de sampai ngi kersan kumni dangi ai man siam kumni ngi ngintang yo shushu ngintang yo mensiam ba la ta phi kersan mi kumni phi ai man siam phi ngi rungi yo man siam ba ngintang yo le sibun ki content ba fair phi ko man keren ni phi yo cha behind the camera scene biep ya sanya nga mot ban keren ni tang ba ngam tip rani noong ni ngin saya sempat shipet hangte hapo railway station ngin pedi namar banget tiang menta ba last lem ka train bangin hapshim ka di south pawa bat menta la di la southern pawa di ngidan pos tang kumbash hope for the best te guys mentang ladan ne po train te waso imne kami ole video hapo station nomor ba ila po islam te mentang ila nila on depan meniban boarding ka timing mo ka timing jeng di south pawa so katsan ini hapo railway station ni po isa katsaw tingim yo kadi na traffic jam pala he Bila la piwan chani mo so parang ni kam kloy la da kapit ikam na tang dengan taru di ni keluy por pat keluy por kumba sa kusan mo ba pinum long kerti mo ya jai oh long relax la rush back dia nani na Delhi ini sa we collection ha Udaipur dan hadang lapoy po Udaipur para ha Udaipur nya sa explore ki we ki jaka dia ha Udaipur tingin po kom tu so po jam basta mangi ka sa balik mentang gimbuk dah hadang we last moment mangi tele siya de klo kumanchu ang no plan trip dia gini pam no duso nyontra sabangi kami obam jam di sini itu tingin pam no duso asing lakang kami obam jaya jashu di mendin tipang hade pam duso kam tengen kaman see you si omipi ki restaurant thank you duso wait jing bam the guys tentang lapoy niya po Udaipur tingin lapoy na kaman ni sa budget naman sa sa po waiting room ni naman ba yung padya po kihira tang kamera ro tingin hado bentar ni keempat book kamera ting padya hidu bang check in nama check in di hotel sini kan arwaje seneng yang tang ni silik mihi man ki hotel yang siyo ban check in keluar ka tiar padya tiar ha orang thak ke rahas pejir pe nama ta sampai keluar temo so dunai ke apa ni te yang no ha ka jing jai kami hang ning lapoi ha ujai pool ha sini be woohoo hotel Lixstar factor ke bang ni musangi sini borok khai longkom kini ki yang borok khai ane po all city kan bilang ko dia tu sporo long tu he tu ke room tem long pani bahara ke coba priang nani tem ni ive rai yang ber insecure lo teres mas restaurant si ka view ka baler ba
Tay là kêu Charlotte Terrace mình phân y thì sẽ có view chỉ rộng mà cái tân ăn thì view y luôn jadi bagi sa new city station jadi station te ndak ka itana ka view ndai i era then the old city ne te ki Jakarta jong akair ki tourist place ne ki la jante ki long beach Jakarta ke jo ka khamsang ini ro restoran kadri Charlotte Terrace do sajarongไปka view an penima way lai tanah deh ka view Tete wadan paling kita ke yung siam Tete island stay ro dai lapor ng stay Tete bahaya stay ro ke yung siam tete Hey guys san pi ne po Udaipur kibon bah ki palace ma ki yung siam kiba joang te kini ka city palace ne kawai ni selai kai te kinu ki jaka ki bang nin le ni ki bang mod explore ne po Udaipur min sa pelilo di pi soba siap page hendak dokot sa share sa like ru sa subscribe ru ya perlok ki jompi mo ngindang yo sibon ki family members sakane ka YouTube channel kejongi te soba menta te ngin ya song ngin di sha e sha namar ngidang masumpoi nam stem ni kambal kamdi namar ngila thaj pala ngila ras ngila thia tentang di sha e sha dadab di sha teng ni nemi ya kai ni le ki e ki jaka ni bagi le po de kur ma